So what's up guys? For today's videos guys, bumiyahe sana ako guys puntang Carbon guys, pero nasira yung sasakyan ko guys. So ang plano ko hindi lang kung biyahe, no, nasira yung sasakyan ko ito. Hindi, dili na magliko. Grabe, ug imong iliko, di na gyud mo liko. So ang among plano karon guys, manguha lang mi kanang sudan sa Kalibunan. Yo, Kalibunan. Yo, kasama ko guys. Ito yung kasama ko guys. Ito, si Boy Kigol. Ikaw, Boy Kulot. Sama ka, Boy Kulot? Oh, ito si Boy Kulot. Yan, sama ka? Sige. So, siyempre guys, kita safety kung musulod ang mga Kalibunan. So, ipakita yung butas. Oh, kanina may safety na guys. Oh, tingnan niyo. Safety to guys para dili ta matunok guys. Oh, di ba? Oh, siyempre, napo tay kani guys. Ito nila og kanang pinuti. So na po eskwela. Ha. So let's go. So punta na kami guys. Papasok na kami sa gubat. Yan. Ang gubat. Ay, tagilan. Hindi masyadong ano guys, yung malinaw yung camera natin guys kasi mura lang yung cellphone ginagamit natin guys. So ano lang, kung katong wala pa nakapalo sa akong Facebook page guys, please follow oy, mga silingan follow sad mo oy. Di mo mluoy. Ya subscribe pud mo sa akong YouTube channel, Boss Ayan Vlog. Karon guys, manguha mig sudan sa Kalibunan guys. Kanang kuransoy. Kailan mo kuransoy? Hey! Kanang kuan ba? Kanang umang. Adi po na umang oy. Kanang murag umang ba? Turtaas og dila. Sumo na mong sudlo ni Rabita guys kana. Kanang bukira kana. Kana tuyok mi diri ana. Ana guys, ana. Makakita lang mig sudaan guys. Wala may sudaan para paniudto guys. Yan. Ito guys, ito guys. Dala pa may unggoy guys. Dalog eh. Dalog. Di ko guys oy. Dalog. Guys, ito talaga idadaan guys. Yan. Ikot-ikot tayo guys, baka magbabaka sakali tayo dito. Yes. So ito siya guys oh. Hey! Na mahinga. Hindi niya alam na kukunin namin ngayon. Ito pa guys, ito guys. So ito pa guys oh. So ito, 4, 5. So nasaan pa? Meron. Taman. Arati sa dukong guys. So si Boy Kigol guys nasa ibaba guys. Balog na abay nakuha. Ito pa guys oh. So guys, nagpaubos na sila guys. Marami na kaming ulam guys oh. Ano guys, si Boy Kwan Si guys. Boy Kigol guys. Yan nakaikuha guys Marami oh. ang ano guys, nakuha guys. Siya guys. Ito guys, natapos namin yung isang gubat guys. Dito na. Ito yung ano nakuha namin guys. Marami na guys. So pupunta pa tayo doon guys, sa malayo guys. So let's go. So guys, ito guys, sa gubat na to guys, ito lang yung nakita namin guys. Ito yung isa. Ito guys. Yan. Maliit pa. So, punta tayo guys. Dun sa kabila guys. So let's go. So what's up guys? Ito guys. Natapos na namin yung pangalawang gubat guys. So palabas na tayo. Guys, so madaanan namin yung bahay ni Boy Kumagat guys. So punta na tayo doon. So let's go. Let's go. Pahinga muna kami guys. Kasi parang hindi na maglakad yung paa ko guys. Hindi na parang yung bagta ko guys, wala petiskita na guys. Mahirap talaga pag mahirap guys. So ito tinuyuan mo na mo ni na makaulam lang kami nito. Ito guys oh, dami na guys. Yan. So ito guys, dami na guys. So
So kakainin namin to mamaya guys. Abangan nyo sa pagluto namin guys. Masarap to guys. So hintayin mo na yung kasama naming isa yan guys, si ano Boy Kigol. So hintay tayo dito. Pahinga tayo. So yan guys, na ano guys, dating na si Boy Kigol guys. Ito si Boy Kulot. So pahinga muna kami guys bago kami pumunta sa pangatlong gubat guys. So mamahinga muna tayo dito matagal kasi namuypoy ng akong tiil guys. Sakit na kayo guys. So relax kami. Sabi na. Sa pangatlong gubat guys. So let's go. So yun guys, naabot namin guys. Oh. So guys. So ito yung una nakita namin guys. Di madao guys, bukat kayo. Oh. Hindi maklaron guys. So ito guys. Apat guys, apat. Lima, nakabuk oy. Nag-usap sila guys. May kalima. So ito guys, nakalabas kami sa pangatlong gubat guys. Ito yung nakuha namin guys. Ito Boy Kigol. Ang dami mo yan. So tapos na kami guys. Pahinga muna kami kasi guys kapoy na guys. Bilangin natin yun guys pagdating sa aming bahay guys. So let's go. Libre na paniod to guys. Oh, pagdahan kayo. Apay tabagsoy. So atong ipon ang kuan guys. Bilangin natin yung kuransoy. Yan. Bilangin din guys. 5 10 15 50 95 100 13 lang. 13 yung tabagsoy guys. So masama yung number na yan. So itapon natin yung isa guys. So what's up guys? Ito na guys, magluto na tayo ng kuransoy guys. Yan guys, oh. Lagyan natin ng kunting mantika guys. Para yan lang yung mag-isa sa guys. Kasi kung naghanon ng mantika guys, na may sabaw ng kuransoy. Si ito guys, lagyan na natin patis guys. Yan tuyo. Ganito pag-abli ng tuyo guys. Parang wala na siya guys. Wala na adobo. So thank you guys. And follow my, kung kita nang wala ka follow guys, follow my Facebook page and subscribe my YouTube channel, Boss Ayan Vlog. Thank you so much.